Tinangne Parokia Immaculada Conceição Baliri completa aniversário padahal hitunulu Racing Rua. Atau celebra aniversário ne Padre Parroco, Padre Vigário, amutu ko serani sira realiza atividade oi-oi, hahu hosi lorong tolu tolorong walu bulan Setembro. Atividade hirakne makanesan oração taije, reflexão hamutuk, promove movimento eclesiástico, mini exposição, palco musical, no noite alegria. O responsável máximo Padre Vigário Benjeslau Tomás de Deus. Parroco Baliri hus basrani sira atau mantém paz no tranquilidade durante cerimônia Toremata. Buat nebe hokar katu hato baita bol sira hutu. Sarani tomak grupos kategoria isutu nebe iha paroki den laran. Ita buka hamutu. Hudi celebra di dia ita ne lorong paroki ninian, lorong ita hutu ninian. Atividades tomak nebe horas de down ita hare. Uma oan iha igreja oi. Hopal cuidane. Atu tahu segurança babuat sene hutu. Durante lorong hirak neni laran to festa padroi dan inian. Segurança los ia ema ida rua de ni liman, mai be ia ida hutu ni liman. Serani sira contenti ho cerimoniane tambah bele halibur jovem sira atu modis di ambiente paz no damai. Programa ne halo atu ne halibur jovem sira hotu ne bemak durante ne hetan problema hetan iha desafios rumah ya sedemores nebe durante kan Parokia Baliri hasa jovem sira ne hare malu la dundia nebe ho programa da ne husi bairu oi husi aldeia oi me hamutu mai encontro atu ne polima mamalu atu buat sene bela hodia ko di celebra amini inang nebe durante hengami evento irane evento nebe mak hawane bahau hanesan srani husi parte Parokia Baliri contente debes tambane parte irane be mak liga ba fiernian hawane nidane ajuda tebes serani sira liliu ba joventuri sira hin loronian. Parokia Baliri hari ia tinang rihung ida atusia hatnulu Racing 5. No tinang ne kompleta tinang hitunulu Racing Rua nebe monu ia lorong walu bulan Setembro. Isaias Fernandes, Jovial da Costa, Jemen.